Intro. Sigurno ste kod nekog youtubera vidjeli da koristi intro prije početka. Idite na sajt na koji sam ja stavio link u opisu, to je panzoi.com. Nakon toga izaberite intro koji vam se najviše sviđa, recimo meni se sviđa ova intro. I kliknite na njega. I otvorit će vam se druga stranica koja se zove Clip Maker. Prvo vidite da vam se intro sviđa. Ako vam se sviđa, vi ga stavite. Yeah! Evo na primjer, intro vam se sviđa, recimo, meni se sviđa. I idete na opciju tekst, kao što vidite ovdje. Idete na kao ovu kocku i idete na tekst. I morate dokucati vaše ime kanala ako hoćete da piše tu umjesto u ovom primjeru intro. Ja sam Miloš YX2 i svakom tom tekstu napišete to. Ako naravno hoćete. Evo recimo, ja sam svuda napisao Miloš YX2, nisam baš svuda, ali ne dam mi se još to da dodajem. Samo da vam dam primjer. Yeah! Evo vidite, piše vaše ime u tom intru. Recimo, sada možete također da mijenjate i boju intra. Recimo, ovo je crna, ako ja hoću mogu da stavim plavu, crnu ili crvenu. A recimo meni se sviđa ova boja. I ja ću nju naravno ostaviti. Također možete i da mijenjate font. Kako da piše slova, recimo hoćete ovako. Yeah! Vidite, promijenja se font, ali ako vam se sviđa standardni, vi ga vratite. Pokazao sam kako možete da promijenite intro, a vi stavite like tako da stavite intro u vaš video. Vi stavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Samo pred kraj da kažem ko me naučio da napravim ovo. To je kanal Stefan YX. Stavit ću također njegov link u opisu ovoga videa. Pozdrav! Izvinjavam se, zaboravio sam samo jednu stvar. Kako da preuzmete taj intro? Idete na ovu opciju i idete Start Video Render. I ovdje idete na lov. I onda će se ovdje skinuti. To je to, pozdrav!